إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu më prall, su misni ako bor vrednost i ko Allah subhanahu wa ta'ala kia dunya. I'lamu, kuzum vredin ko Allah? Annama al-hayat ad-dunya la'i. Taro pare, taro kira, taro vorda. Nina vredini ko Allah. Jek pak, tani maki. Taqwa akateta. Çikay, o kalp. Hem peygamber isto akate bakiri. Femen ittaqa eş-şubuhat. Hem koy araki petar Allah sumni bukya. O araklapo dini. Hem piro bonus arakla. Hem sözden şimdi takva. Sigurno şungena do Allah. Bu dosta putya takva, takvaciye. Devetaro takvaciye. Şungena do Allah. Ha, bogobojasno. Ама се значи и таква арабско, kao kjer автомемрino. A vodatar Allahi, viqaja. Viqaja arabski značini je zaštitinetu, ne sustar. Hem viqaja, sostater zaštitinetu tu, viqajetun minan nari wa azabillah. Te zaštitinetu tari holi Allah eseri, hem tari jaki Allah eseri. Sovaja trebala me, jak musliman i muslimanka, Subaya trebala me, eli sar şamete zaštitina mame tari jak, cehenneme siri, hem tari holi Allah esiri. Sa. Hem so isto? Dobro, hem vakiyat izdame tara haram hem. Aber so te kera? Bravo. Azaba so itano? Naridimo? Agya darine? Ola su vakir gya? Ker. Ola su zabren gya tu makir. Butloko. Değil mi? Butloko prinsipi. Einfach. Ama i praksa veri. Teoretično teori butloko. Sabe? Su vakir Allah šum ke? Dobro be. Hem su zabranio Allah makir. Pa, advari? Pa hajde be. Ama i praksa fari. Da ne loko saru. Samo do 1 sekunda pa kada tu šansa kema njela. Znači, islamska učenjaka ova kelime ittihadu liqaja min azabi Allahi wa min ghadabihi bi fi'l al-ma'murati wa terk al-manhiyat. Te zaštitinetu korkori tut, takvaloko znači takva znači te zaštitinetu korkori tut, duje bukenca. Te kere da Allah su komandi jatu te kere. Hem te sidetu dura da lestar Allah su zabran jatu te na kere. Znači, za Allah duj buken. Durmo. Bravo, dva važno punkt su vakigan, a dva postime kavakiram. Sar šaja mente arakamar srce, a dva da ik metoda. Ik metoda sar me šaj te spreminama za ahireti, za aver život Paulo meribe, hem sar šaj te arakam mu srce čisto, ket misinava ko meribe. Manuš ket mislime ko meribe, hem tu ka spremneto asada meribe. Ako hiç na mislime ko meribe, nikad ne te spremneto za adalis. Ko bol jene ket kelenge lafi taro meribe, ma be mo frappanda. Rano su kereama taro meribe lafi, men trianda beşsem ay. Ama Paulo pinda beş ket popuri deri numari, şayet kereama taro meribe lafi. Ket sima onu kapara onu ket vençigim sağ olen aba. Aba posu kereama gel. Daraya me taro meribe. Ama ek puchi mangate pucha. Mangiali tu te gospodare. Ako manglate gospodare. Suna činio meribe, kas kalike, kas se kairine tu, kotiru gospodari. Kada rali tu terine tu kotiru gospodari su mangiali, nani te da. Obeniko, ka radojni pe. Dva ičkere, dva divete avende se. Kit kad kamere gospodari, mangi sorna meribe avala taro Allah. Ama začinja dva mi karta, ko ahireti, ko meribe tu ti karta, tiket.
to ticket ko ahiret ko average. Znači mange first class ticket. Mange first class ticket. Sar ko avion na glate vešet ke ko extra service to ke a mange business class. business na ne adva first class adva poštar business class Allah alim. Znači VIP to VIP ticket mange onda eksperimento adeli dives. Ema da ek metoda adva poskor. Znači halilam sari nekana kaj u qalbi to srce te limito te kere buti te munkela gadanina ki ti situ mangi pe Allah sura ko ti do srce ka kere da sad va se halal im kad se tu duro do lesa so haram a ket ne tu niso mangi pe Allah se ko srce nije pejgamberi se pa tu ka kere sa so haram yana kere situ so be halal haram ne tisini mangi Allah ha pi živim sada me svake orma ha pi živim a dva moro principiu ka moro život a deli se budu spingjama me orma to se svako diva ha pi živim dok avlo meri a posle suka kere posle ka kicneta ko vas te na jaka kicni em ka kere ya rab Čerčebe kana isi ahireti be meleki ali diklum ya rabbi gospodari oj upma panek put ya samo ek namaz te kere šajf ne gotovo svako inelepi šansa ko pilo život bijan dilan mulan akava vreme si tu šansa pa odva nema više šansa naklati šansa a da se koristim tiro život ko šukar nači ma izgubim tire sekundija satija dive urge maseki je berša ko tire život nego koristim hem ket šunaya kao pegamberi vakeri nešto din dosu vikini pe haram hem nešto din dosu vikini pe halal morate da pažnju skladati. Mora vrednosti da kod odluke. Na to vam sara da ver manušastvo ke sava haram i halal na haram gaj. Na to vam ne. Ke to Allah va ke yani što kava harami o. Morate pazi nama. Iya kava Allah ke gali harami o morate da modura kalista. Sar soy sara dva tan tora dva saro. Jane o kava tsare soro tan. Na java ni pašne te jaga dalina. Dur kao je. Ovo kona ne miro tan. Ako mi ginumote kazna kad bina mangi. Hem can e Allah soro tan što nam zabranimo u haram mo pravni pen. Sar tan uvek i godito akava primere pegamberi su. Akava ke si haram ups. Akatina akava Allah soro tan nasminata formen. Kugima kate ande greška ke. Haram ke. Hem isto adva Allah svaki jere halali. Adva isto mora to mangi. Znači vrednost mu godito. Akava Allah ke jere halali. Epa akava me mangi dozirimo. Hem me inima kale radost. Poviše ta rodmana mangava. Svako divime ka živina, hem kad ikav, ka kira pao adva svetana je halal, adva ka kira. Svetana haram je adva kad ikav ti mukabe. So najšukar. Ka mučinama, ka trudinama svako dive. So se o namazi te kirope, primer, je buti svetana je halal. A gada nina. Morate uma sabiri ko halal, hem sabiri ko haram. Inšallah te šuna sarine šukar, hem te nas mitina veren, kiran halal. Znači, morate da pažnost hem vrednost ko halali, hem ko harami. Hem diken u salafu salih u vernike vakirge, madik ko bortikni kobortiknutan o harami, nego dik tu kase grešine. Ket kirgen harami kase grešine? Allah subhanahu wa ta'ala. Madik makiro harami so kireli tikno. Абе, своя ква тикно харам не е нищо. Ек пиво капялък не е нищо. Домакински. Сове ек пиво на не това матоме бе. Ек пиво соиси не е нищо. Ек путик само кири покладла игре. По шпилотеки на жена па ек само 10 евро kada ne е. Свой 10 евро на дингам сами платаме, само 10 евро дингам. А чула нещо мером наки ме чавенги. Свой пути па шай ме ту добинам 10,000 евро. Яли? Tu misli ne akva tiknota na haram. Akva tikno nešto na nele vrednost. Mati ko adva. Dik, ako grešim yan, ako kerjan adva harami, ko kasoro kan kujan, ko kasoro teritorijum kujan andri, ke Allah je soro. Znači, ker, bara kere Allah je andri tuti. Ako inan adva harami, o šetani šupkine tu ke te kere harami, mala kere akva harami, na ne ništo. Nego dik, ač be,
Ako kerimo haram kase grešim. Krase grešim me Allah se. Barakete devlete gospodare adva ka kiro tu tena kira adva. Ali bistergante te gospodare ko adva momenti ka kire. Hem pana Boga, hem poro, znači naso, džike kaže. Znači, ni te dika nijek tikno harami te kera. So se palo harami, hem povišem, tu izgubimo pamet. Je morate arakame trava. Znači, hem da isto o tawhid i vera u ekipe Allah isaro, o tanje saro ko srce, o kalbi. A mi vrne srceja te vakira, kalbe. A da se bud važno, te arake, tu kalbi čisto, ma deso pegamir sa svem kerila, taro kalbi ko kreo lafi. To su kalbi tirini, tu te kjeri šukar delo, hem ti ti taro lošno delo. Ako si tu rumimo kalbi, rumimo srce, tu sa harami ka kere, hem halali hiç ne te kere. A verčani, moratno, a jedan ne. I sjesan kenar, namazi kere se, a sa namazi naš cijetu mana. A harami sa ka kere. O halilo pogrešno nešto. U programi lesar na halilo šukar. Nešto morate minite u programi lesar ki godin. O džela pala halali, na džela pala halali, nego džela pala harami. Nam mukle açve, halilan pogrešno. O halali ker, o harami mat ker. A na verčan. Isto je penengi to vakirage. Znači, adva men morate da pažnost. So se ke tu pelan ko bukja so isi sumne oti. So ne nam sigurno kako je ko haram. Hem palo haram ko haram, ke mene kere to srce, hem posmenti džane su tane halali, su tane harami, su tane čačipim sona. A da li se isemi primjer je taro pegamberi jesile, am Allah isto taro sahaba, o Abu Bakr. Sarvi kini pe o Abu Bakrine, Abu Bakr as-Siddiq. Znači ni as-Siddiq, je sad? Iskreno. So se dobinja ova dva nav, džene narod? Su nije iskren. Onda po džahileti. A da vada isto, ama je posebna situacija. Ha? Geoločke Palestina? Kaže, vallahi, kaj sahađi kaj dobisanova da je se koga objava kada do. A on sigma i kada nešto Allah sa. Bravo, znači ovakiri o pegamir se ovakiri mangitaro ne se bukja su tene počudna ništa akala. Akva mangi normalno. Tu men asana kerina šala baša da vasu pegamir vakiri tu mengi hem na vremena pa me vremena ko bukja su bud horte pena hem bud yani počudno. Su mangi pa ako pegamir vakiri na me vremena dosta mi. Ali isto pegamir se vakirja ko početak kad vikingume na dom ko islam kad kerja pegamir dava. Znali bilo poruki familje. Vikingjalen koji brego tiki Mekka, vakirjalengi. Omiroplen, te vakiraftu mingi pala kwa brego aç gerek vojska. Te avval te marala Mekka vernen mangi. Sadne vakir abi tu inan Muhammed el. Savo sabikinene Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el Emin değil mi? Suvek çarçıpe vakir. Niket ne hovabi. Bazen çini el Emin. Ke tu vakira gel onda taşma gel pa. Dobro, tega neka vakiraftu mingi kayo Allah bilinja mane bichage masak poslaniko pegamberi tu mingi. O Abu Leheb svaki. So kere vela tu adales vikinja makate. Ma naš ve tu adari gelopese. Subhanallah. Znači birinele vakirele sakva amin nikad na hovaja. Nikad na dikran lesta hovaja kana vakit kitar deval. O mabe makir manzallah ta. Na birina. Ali hem vakiru pegamberi ketkergum da Enardon sa ketkergum lafi taro islam. Dosta cini vakirge Muhammed nurmangi hari vakti, hari vremete misina ko advas vakirge. Na prifatingi odmo islam. Ali Abu Bakr ki isto sekunda su vakirge pegamberi, menu pegamberi, me verina odma. Odma! Bizo na misingi ala vakirge dema vakti hari. Odma. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah vakirge. Svetočina kenene deva osim Allah hem kaj tu inale su pegamberi. Adale se Abu Bakr Siddiq tam isto. Yani tano iskreno manuš. Odmah je pegambere, ovo vine tano prva sahaba, prva insanija su kage ko islam. O Ali radhiyallahu anhu tikno ine panda. Maki ne dišli trimbeş. Tu se ovo barilo ko Muhammedi.
Prvo su kugyatari taru juvla. Prvo muslimanke ne juvli koji nadva? Khadija. İrumni peygamberisi. Oy udurşingale. Oy beşler inet tepene peygamberisi sarpiko olesi. Pire romesi. Oy inet canena oy inet ani buduvitsa. Oy inela oy inet po barvari taru peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama oy pure pare barvari pe dinke ko peygamberi za fi sabilillah. Oy pomuşingale. O yine isto sebebi su u pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem şiringa po dini. Sabirom nije diye subhanallah. Adalesi Aisha vakiri. Nikad na njune adbul umorno tere romna sar su njune na umorno pre Khadija. Ako su tane muli, su muli tane. Su pejgamberi na şiringa nikas, na şiringa pe nikas saya. Osvim ket muli i Khadija posle u şiringa pe averaya. Adbul iskreno lakini. Ovkozom već laje življenja, na življenja pe 2 tonaje, ili 3 tonaje, ili 4 tonaje, 5 tonaje, 6 tonaje, koliko su vreme, na ne broj. Kozom ti džepa perbija da bo džuvla ime to, koliko su vreme. Na ne kraj. I ne nabdelen deš džuvla, deš romna, i tako dalje, pegamberi, ko bor manglala, a da li se ovna kirjada. Hem oj vakiri, so se tu uvek latar lafi kirja vakiri, i Aisha. Dan danas ovi molitani na kraju dunijetu panda lafi latar kere uvek, šukar lafi latar kere. Su mi nejala, uvek. Ali su me budli u moninu prolati. Bo više taralar u nasu da ne živdes. Su pegamberi ne bi se gjao škaripe, a djarom nisu kergjali se. Ovi ne uzolesti. Ovi učar gjale, ovke tresingajne, iringjape. O meleko, o džubi, ali se prvo puti. Da randilo. Znači, tresingja, ali od kere tresimo. Hem učareno, zemmiljuni, ki surat al-Muzammil. Koji učar geldi? Sivramni učar geldi. Oyna bak gel soğulu betovaya, derin dirandi. Ha, sara şey aldı be, ne sever, ona kala geldi. Kitka giren sar kitte bir kanı lafı, na. Oy vakili soğulu ki vakilmayın, bu besin ya. Vaki akva, mecena vakaytunen şukarmamış. Akva ne düşük, akva taru devil maratva. Ya Muhammed o Allah tut biringa. Biringa olmalı işte. Isima kako Waraq ibn Nawfal. O bir tane Hristiyani, haydi pučari. O bi sebe pojma tara Allahu kja. So se o Arape najnene kitap je, najnene knjige. Najnete ne nardo taro ahlul kitab. Taro Allah nardo sinelen knjige, debekane knjige. Na cemle ništa taro ahireti. O nardo şunge cenneti su. Arba cenneti ro Muhammed sallallahu cennet cehennem na cennet sonra. Subspomine tamin. Allahu kja ahireti Allah. Ona cennet taro Allahu kja. İtenek lo taro tema znači و أبو بكر एक इंसानी ने सो चीज तो कल्बी ने fakir pejgamberi te çvajne u imani i vera tara Abu Bekir ki ek var hem o imani tara celo muslimani ummeti ki ek var o reso imani boja ko tara celo ummeti su imani subhanallah a dobor jako imani ovijek tajnost i neleko srce maškarleste gospodari da bi to ovaj nas ko manuš subhanallah a dva manuša Abu Bekir cenene ko bor cene ko lesro vas kuge ko islam أخي مفرد أكبر أبو بكر كت كجاكو ديني ود ما دعوة كريا أنجا عثمانة أنجا أبرين صحابة بيستجوا مانوات الصحابة دوست سو أنجاو سكولو دش صحابة كل سر باس ولا تاني كجاكو دين كويسنا أو من السبب سبحان الله سامس كجاكو دين ود ما كريا دعوة أبرين ده كجاكو دين سبحان الله أنت رباري صحابة هم لسه بيستو إنه أو عثمان الله زاتي أمين أجار مرتوا على كامل استرسل چیستا هم تکروبه که الله سوی حلالی هم تکسدامه تر ادوا حرامی تنا ملکرا امری قلبی امری سرسه هم تجانا سوی تنا حلالی هم سوی تنا حرامی مولا تکسدا ساد و بولس سوی سیکو سرسه سوی کیم لافینه کو سمینار نسمینه تولا من دوبا مورا نسمینه تولا من arrogantno kibiri تولا من تکرامه po جانلو averestar po barvalo averestar po na džena soa verestar maketu ke skromnosti ovdje yani maketu pobora tarabe tera ke to širo poškar malo arrogantno su se adva ek bolest taro srce taro akhlaq to morate imati akhlaq u sitinama evo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem o srce svako dive ađgerile fitne znači sad to je iskušenje ke svako dive srce
uz angolesti isi iskušenje. Kje ti klove akate avrija? Hem sodi kje ti iskušenje. Znači od te špiloteke isi. Od te nažinala su isi, od te džuvla isi, od te svašta u kja isi slušajte čorentu kalbi tevakira. Svi islamski učenjaki vakirina Allah u kja su te ne harami te pene sar čora. Samo dikina te čorentu kalbi, to srce. Samo dikina edvaj te čorentu kalbi, te cidentu kadva drumo. Špiloteke hem Allah uhna dosu lengri špiloteke hem diskoteke hem sa Allah lošna tanasu isi. On Allah te pene sar čora tani. To se on kerina tu kadva gudlo te pena da bi te kuvek kadva harami hem agar čorge to srce. Mesto te pere to srce ljubav je Allah'a, mangipe je Allah'a, peygamberi suru, tu pergan to srce dunja lokua. Tu dikja prastaja palo pare, prastaja palo biznesi, prastaja palo nađe na vaso, sad dva haram, znači ja dva tuke kuge po kalbim pergan. Sad babu kja te pena so, taro Allah i čorge to kalbi. Tu ne dikja halal nego dikja so harami. Adale se baš amen morate araka amaro kalbi taradava. I kana kakir Allah fisar šaj amen de araka marseci agar ka završina. Znači, baš ki hrana ko hajvel ko pibe, ko avdisno dive, mora to vola men je jasno, što je to na halali, što je to na harami. A mene katiki germane živina je. Ko borbu kja araka ko prodavnice, su nađena da li se halali, da li harama, ja da li na. Kitkine hajvel pibe, kitkine čipsija, kitkine gudli peo, te gelatinis. Su adva gelatine, adva kervi, taro svinsku mast, taro balanu. A danas sunajte ha. Dik omi pen, dik otumu prake pazarine, vrtina adva, hem dik palasu pişin zu taten. Dali isi ote gelatine. Ponekad pişini čak, švajn, gelatine taro balanu, svinsku. Akava maki, akava halal, na ne halal, akava haram. Znači, to ovem važno skladovati pazina. Ketkina je nešto, te vola dva halali. A na te anako ked nešto su harami. Ma de tu, ni tuke, ni te romake, ni te čavenge nešto su tane harami. Nego dik uvek sad te anako ked su tane halali. Bud važno da. Se to agar arake na samo to srce, biologično isto arake to srce tali je šteta. To se balikano, advatano šteta, anela te telos. Yethayada. Adresi Allah zabrengi adresi. Haram ya dinde so Allah poşka cina sötüke şuka. Adresi bak ya kva harami make. Ema kva ke halal so Allah tuke cina Allah poşka. Mesto tu. Mamisi ke prenan jango cina şuka so Allah şuke na. Isi Allah o işi canlik benim. O vakeri tuke so halal so harami pipala da var. Znači baš ko haybe mora ti dika hem baş životova. Ketkine nešto da bi to vol halali ana harami. Ema agar da mora che ti si che guti na jane da li akva halal ili haram so ti kere ti kinawada ha da li bolete mukawada وشكرهم أو تبي سكلنا فمن اتقى الشبهات كوي أراكي كوكري بس زاشتيني بتارو الله شبهات يترى الله نسيبو نبكيا سو كيرجع أراكلا بديني نبكونس znači postigno inan kit سيدياتو ترى الله نسيبو نبكيا هم من وقع في الشبهات هم كوي بالي ما كسونا جنا دلك وهذا هم بالي كينجا هم بالي حالا هم بالي بيلا znači ovdje tepene šaj po pašetana ko haram mesto ko halali. Ali res kad si tu sumne mukra, kad si tu šube mukra, bolje da je tite mukjela. Agar po sigurno. Kad na džene da je halali harami, bolje sili to da li se. Hem arak agar to telo hem hajbe pibe i hrana telo čisto. Znači telo korisno za telo. Male Allah bukja tute cigara na ne korisno. Advatano hem na ne sume kaj cigara te kirava lista da. Abdive znači nikada vakeri. Hoca şunu kaj makruh. Adva makruh ne anglider saranda beriş. Anglider pinda beriş. O alemiya o islamsko učenjaka panda na nelen adla informacija abdive su isilen. Tali šteta tali cigara. Adva otjavlje su pišini.
Rauchen ist tödlich. Geht kaputt eine Kamera. इसलिए steht do tarakava, tarumeli vesi nešto pošto tarumeli. Ne? Yani jasno pişini akava şayet temeri akaresta. Ana şimdi bak ya kana ama hoca şu gün makruh sav makruh ya katı pişini kamera. Şayet nešto to makruh. Ne mora to min sunnet vakira. Znači ali palem vakira. Koji se je sunnet koji se ruti, poškarte muke, posebno ne. Akana اشتغل بكيك وكيرات من يجاك زوجنا صار شيء من ترى كاميرو قلبي تشيستو وبرو المحاسبة زنشيني تشريت إلى دلك وحسابي جنسو حسابي تمرينه زنشي كي واقع تبينه زني وبك كوكوري تود ديكي زنشي بريتة كره يكدلو شيء والله كي واقع دلك وحلال دل حرام Usi cene akva halay kakeravi, akva haram nane tekera. Prvo. Duito, el muraqaba. Znači, kontrola koliko li tuke tekere. Uvek te vod kontrola. Znači, matove te pena bisterdo izgubi motiva kera agja. Ili te našari ti godite vakera kada momenti. Nego uvek te ove adrese Dică adrese, svesno, bravo. Svesno te ove cada momenti. Controla te ovo to kana. Sukirava kati sukirina mi shavi sukirina mi ironi. Controla te ovo to hai. Da bi te jane akva makir akva haram. Mocho akva makir. Mironi akva na nishka akva haram. Akva ma pita kudai. Potrito zikrullah. Zikri tekir. So se kit posetineatu ko Allah subhanahu wa taala dva zikri znači arapski. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zikir çistini o kalbi. Kifakir subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, la ilahe illallah. Kit pirek yulisa, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Pire, son ki yulisa pire, kovardayna uznet kifakir la ilahe illallah. Maşım tuki Ercani, Ramko, najna kas. Nego, açma diye müzik böyle vakit la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tukina kovarda. Eli nekde. Ada va çistini to kalbi mufrad. Sa te pine četka tuki. Četka so adija mel so kergan. So anjam tuki pro to kalbi čistine adija mel. O zikir, ses zikir. Hem baş manuško sabali ke tušteje, bakir o zikri sutrgovat vakit po sabali, hem bakir o zikri o doje sutrgovat vakit po akşami. Hem tu inam celo dive zaštitimo, hem celo rat zaštitimo ina. Sikle menadla, ko hisnul muslim pišini adva, sikle menadva da bi to ven celo dive zaštitimo. Hem isto trebala tekera te ana salavatija. Selami pro pegamberi sallallahu alaihi wa sallam sa štartu. So se, kad vakere sallallahu alaihi wa sallam vakere so, i mira o selami, hem i mira hem sar bereketi te ovo prokaste pro pegamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pegamberi sallallahu alaihi wa sallam vakir koji vakir adava, o Allah, isi meleku sukana mange haberi, bilo kaj te ovolek muslimani vakidi sallallahu alaihi wa sallam, o meleku anula mange haberi ka akva muslimani filani, pišela najnama kaj ki Germania katiku Berlin, vakiga mange sallallahu alaihi wa sallam, ime de irina alaihi wa sallam. Nasam Allah, hemu Allahi ka irin alaihi wa sallam. Ko bol putiya? Desh puti. Subhanallah, sarbe. Meket vakida sallallahu alaihi wa sallam, imira hemu salavati hemu salami, te ovolek pro pegamberi Muhammed, o Allah mange desh puti advaka vakiri. O Allah mange kamangel te o imira e Allah esiri. Hemu selami kamande, hemu bereketi. Subhanallah desh puti. Vakir desh puti sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah tuki şel puti vakiri. Dalika o sitin imirati. Vallahi ko sitin imirati. Dalika o te bereketi. Vallahi ko o te bereketi. Ya gada tu srce čisto kačno. Hit vakiri o selavati. Hemširino pegamberi o Alija radhijallahu anhu vakirija mengi, prenusinja mengi, cicija tano koji, koji tano cicija? Koji nadelo selavati ke činula miro anava. Pegamberi vakiri koji činula Muhammed, znači miro anava, pegamberi su anava, hem na vakiri mangi sallallahu alaihi wa sallam, soj tano adava? Cicija, mangeli tu mu pratove cicija, mangeli tu mi pentove cicija, na mangeli.
Niko yemeni. Ada esse que düşünüyor ana Peygamber Resulü Muhammed vakit sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi min Zeynep vakira. Sallallahu aleyhi ve sellem. Panekuti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Panekuti. Sallallahu aleyhi ve sellem. I ja inšala kazavišnja, znači, ako ova hadis je meni बहुत važno. So se, bakir je meni. U bukjatanje, sojtane halali, jasno meni. U bukja sojtane harami, isto jasno meni. Maškara kada duj bukja, i sine se je bukja, su najnam sigurno. Sumne su i sjeme, šube su i sjeme. Koji cijela pedala šube, sumne, a rekla po dini, po ponos. A koji perila koja sumne, o pelota na haram. Sar su adva čobani, su džala koje tan, jekčar, su džala sojtani paše, ko care su rotante vakira. Ole se životinja pa kvene tenka, peren ko haram. A jada tuda ko veketka, pere ko adva sumina, bukja. Hem vakiri ko kreo, o sr tačno ko telo i sije ko tormas, ako to na dva ko tormas šukar, celo telo ko šukar, ako te na dva lošno, a dva ko tormas, celo telo ko lošno, sota na dva ko qalbi. A da li se mora tirika, te reka mora qalbi čisto. Treba ovome lošno ahlaki, lošno ponašebi, lošno edebi, lošno terbijeti. Nego dik uvek te vodu šukar ahlaki, šukar ponašebi, šukar edebi. A dva saršet dubine, ket kere a dva sotano komandimojina, a dva se halali, hem cidijatu dura doresta, so Allah zabranija. يا جاك زوجنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك